بری 3 سالان ریوبریا خواسر آباکور و روشلات سوریه دست به مزنترین پروژه چیکرنا ریاکا نو یا لحرمی کر. افره جدیر که حیا بقامشلویا. درجاهیا و 100 کیلومتر و فرهیاوی جی جسیزده حیا 20 متریانه. نها افرید قوناغا خویا هری داویدایا و ایدی تزفت کرن. جکولاندن برب آماده بونه ویا. حفريات ترحيل تربية ردميات ترابية بيشتوانا دورتي ردميات بقايا مقالة 6 طبقات 6 سنتيم بيشتويش سنتيني حجر مكسرتي 3 طبقات حر طبقات 20 سنتيم بعد الدحل بيشتيكو حجر مكسر خلاص بالهواء من زفتي بلشي 6 طبقات زفتين 3 طبقات اساسا يوكي اهتراء حر طبقات اساس حفتاي وغا اهتراجي ششن يعني 20 سنتيم پشتی گلک آمده کاریان درش 22 طبقه 2022 بشا تکنیکی یا دسته ریوبریا هریمی و جنگه یا ریوبریا خواستر بریارا دست پیکرنا ری دا و پشتی وی بروژه که دست به پروژه کرن. ری لسر 4 قوناغان هاتا دابش کرن. قوناغا یکی جدیر که حیا به مفرقا خانا سره بدریجاهیا 10 کیلومتر جخانا سر حياة چل آغا 40 كيلومتر جي چل آغا حياة تربسبية 20 كيلومتر و جي ورجي طابقا مشلو لسر دريجاهيا 6 كيلومتر هاتن دسبي كرن. زفتا ويجي هم جي آلية قامشلو دا و هم جي آلية ديركي و دسبي كريا. ام فرخ راس كن هيمو يجي نعمتي حدا تربسبية ام تشيكن يعني فيار 20 كيلومتر فيار تشيكن ومهرج آلية ديركي جي بيت بين 20 كيلومتر يعني خطة مني اتحاد بلديات في شمال شرق سوريا يصان 40 كيلومتر زفتكم طبقاكي وانا هم زفتكم هم ويا زفتكم ها عناصر مليار يعني ورشات مليار شغل افري خدمة زيادة تري بين 6 گوند و 5 باجاران دكا رياكا سركا يا چونو هاتنية كو باجار قامشلو بر بديركي و سينور هري داوية روج آوا 3 مالكا و گريدتا و دمه دهات گوتن کو و دناوا 2 سالان دا پروژه بداوی بکن. لیجبر ایرشین داگر کریا ترک آدامدار این لدیجی هریمه دکاری بون دناوا 3 سالان دا جی پروژه خواه بگینن قوناغا هری داویه.